jer u onome u čemu je i sam pretrpio, budući iskušan, on može pomoći onima koji su iskušavani. Jevrejima 2.18. Znači da još jednom kažem, znači nije poenta da izađeš iz svoje kože, šta god to bilo, evo smo kroz ovu propoved nabrajali razne situacije. Znači jer možda nije Božja volja da ti izađeš iz te kože u kojoj si sad, nego je poenta da si zadovoljan tu gdje jesi baš u toj koži u kojoj si danas. Ako Bog želi da ti promijeni okolnosti i situaciju, da ti izvuče iz te kože, on će to da uradi, ništa ti ne brini. Znate kako ja dobro znam šta treba mojoj djeci? I ja ću im dati to baš onda kad ja procijenim da treba. A Bog je mnogo bolji od mene i veća ljubav od mene. I vjerujte mu da će on, ako treba, da vam promijeni okolnosti kad on procijeni i da će vas izvući iz te kože kad on procijeni. Ali dok se to ne desi, prihvati, uzmi krst, žrtvuj se da je tako kako i ne može trenutno drugačije. Zašto je ovo važno? Zato što tada Hrist živi, možeš biti srećan baš u toj situaciji u kojoj se nalaziš. To je poenta, to je tajna Hristu nama, braćo i sestre, da si srećan, zadovoljan, spokojan i da uspješno kanališeš situacije danas u kojoj si se našao, baš u tvojoj koži danas. I tako se Bog proslavlja, a ne da tražimo da nas Bog izvlači iz tih situacija. Ne, poenta je da baš u svim situacijama u kojoj se nađemo da smo srećni i zadovoljni, pravedni, na slavu Bogu. Tako se Bog proslavlja i tako se proslavlja Božja vladavina. Tako nebo vidi da smo zadovoljni sa Bogom i da to ne zavisi od okolnosti. Da Isus sve prošao i još teže gore nego ti. Na kraj ga i Bog odbacio. Zadnja nada koju neko ima da je makar Bog sa njim, njega i Bog odbacio. On je sve uspješno kanalisao. Čitav život je bio srećan, zadovoljan, miran i spokojan. I sad je taj duh u tebi. Znači, taj duh u tebi ne znači sad on ti pomaže. Ne, nego ono iskustvo njegovo u tebi. Znači, možeš biti zadovoljan sa ovakvim ili onakvim bračnim drugom, sa ovakvim ili onakvim roditeljima, sa ovakvim ili onakvim poslom, sa ovakvim ili onakvim finansijskim stanjem, sa ovakvim ili onakvim komšijama, okruženjem, rodbinom, ne znam, sa ovakvim ili onakvim obavezama, brigama, strahovima. Možeš biti zadovoljan i u zatvoru, i u bolnici, kad imaš bolest, sve može, braći i sestre, zato što imamo duh Isusa Hrista. To je ta tajna Hristu nama, mnogo više nego Hrist mi pomaže.